Ko himen ko para bait ha utrai Jesu Christ. Ngiyas ngo haka kam jungi apostol mindagas ngi. Shapanga jingale jungi ju barkit Sanhedrin barki briu ki ban na keleng ha Judea pad habar ka ri Israel ki persyang ban wadaw ban peniap ya Stephen. Kila buon ki jingkano hakamachamu ba ulong uba persya ya ublay. Bad kila kran tokru persya. Namar ki ong ula kran ba ujisu lawan ban pinjot ya ke temple. Badu jisu lawan ban pindu ya ke jingi kai jungu Moses. Bad kila tokru bau Stephen ula kran bain blay. Nama kim ngau tanat ya Stephen nama ulai kran syapang ujisu balami pat nagibaya. Balara pilas ngabha pi ya ngau ba kadba kini gibriu ki kenos niu ya Stephen ula kran ya kie badai but kim shim don satya nia ban pinrem yawu. Namar kaketin kalami na kasindur jongu kamdeshu kaketin jongu Henry kalong kaketin bala wan dakabor jongu mensiam bakwe ngidon ke jingmut kabajiliu ben puson halor kane kapang namar bale bon sin ngiru ngiyakendo jinge haga jingem jongi kabayade bat ke jinge habang ngiyakendo jinge kabayade bat ke jinge ngilaban kelon ladangim don kane ka bor jongo balai ka trekam hapo jongi bon sin kibriu kim junang ban pentrekam ya kane ka bor jongo balai badon hapo jongi kane kalanga bor jongo mensiam bakuin lada ngilong ki kon bashayalam da umensiam bakuin nginum don kam ban tingshu ngilaban kin mauro ujisu ula hikaya ki apostol yen sapor ya kapor ki briu ki kenos niu ye ki nialam ye pi hakamat ki dorbar henre wat kusalai kaek kumno pin kren kumno pin penshisha namaru jisula ong umensiam bakuit un kren lamba jampi umensiam bakuit un hikai ye pi kaek aba pideben kren habashayalam hakamat kino ki ting bishar kaying bishar ne tiang bishar ne kano ka jinkano hangning yoi yakabau jisu wang haki apostol ka urlong shisha haba kibriu ki yalang ya Stephen banok ban kinos ni yawu namar umensiam bakut ulastang ban karen haki bad kim paton kano ka niya ban penrem yawu namar ba kim don kano ka niya persya yaw mensiam bakuit bad kilas ngau tu kilas ngau rem kilas tang ban kinno uni Stephen ula kren bain blay bad baur ki briu kilas ngau dom kim shimla wat ya ka jing shisha kim shimla snap na Stephen henry kilas ngap na ki briu bakran sniu kane kalong kawe ka jimma kabadon hakama jongiru lese ki briu kim wat ya ka jing shisha ki wat pinban ya ki briu ki shanya pinban ya ki briu batok ban pendrem ya ki belului Henry Stephen dap daga boro mensiam bakui ula yang hakamat jongi bad kaktino belaka ong yaki kemat jongu la pernai kum ki engel manu bala ban tre yakane hakamet ka par jongi Stephen ula don ke domet kumba don mangi Henry yaki kemat jongu kala pernai kum ki engel namar umensiam bakuit ubadon hau ula pin pernai shushuyawu onde tangak tin ba ula keren Henry yaka jinglong barokawe lakala te shimla ting benyap mater namar ka jinglong ublay kala trekam hau da umensiam bakuit lada mangaban mapi ngilalaban kongo ya umensiam bakuit kumbala kongo Stephen
nginom ting shu ya ki nong shun nginom kerdu ketin haga jingim jongi ban keren ya ka bate nginom kerdu ya ka jing slur haga jingim jongi ban ya hakamat ki nong bishar ban ya hakamat ki beri bayale persya yangi namar ngilong kristan namarumen siam bakoi un senang penjanai ya ka jingim jongi ya ka met ka pa jongi kane kalau ke jimmen toy naga benda baro kiba kongo ya uble kiba kongo ya mensiam bakoi basha ya lam da ka bor jong mensiam bakoi but news no naga gospel minta gasni kibriu kilas no kadang na marba uji sulapsa yaki dasan diligi po bad art diligi doka but kila wachi vad ya ujisu namar kikin mau ya upu balabam Lese kila ken mau ladang iyad rengkat batu Jisu nginam kerdo po but kila ko aban vad but kila washi vad hadu banda shem ya Jisu ha kabarnom but kila wan maresha Jisu hangno meladon kila kili kodongi kai hangno mewan poishane bale kila kili ya kane ke chinkali om na marba kiko aban ngap ya ketin ba ukrand ka dap da ka boro men siam bakuid Henry kikwa bau Jisu le kamper labiang Henry Jisu ong what ya ka jimbam kabasep what num im nakabenda ka do paput Henry im nakabenda ka mensiam bayalam yangi shaga jingim bam chikut but banyo ya ka ne ka jinglong ha ka jingim jongi Jisu la ai haki ya ka shortcut ka long bakin pediyang ya uta uba uble ulapa kabamod kideben shashkor ya Jisu kideben kongo ya Jisu kideben ngeit ha Jisu ba kideben mane ya Jisu namarulong ukuno ble de lemba kene ka jimpediyang ya Jisu kindiu ya ka mensiam jongi shakata ka jinglong ban yo ya ka jingim bam chikot kumba Stephen ulele habangi vad ya mensiam bakoit habangi train agapinda ka jinglong koit habangi aitia ka jingtolot jongi baro shakane ka bor penya jung mensiam bakoit ngin stang ban snow per ha ka jingim jongi om deshu ha ka do Henry ha ka mensiam but ngin salong ki kun jong uble but ngin solong kikun kibat traishitam nagabenda ka jingim bam chikut kae kabang ideben buha kamajangi ngadeben im menda kumne nagabenda ka jingim bam chikut omdela shai ngam tipshu sha pangala shai hatong adonne em la shai hatong anyone em niyo lat ni em ban shimenda ya kamas bakoy la shai ngam tip hatong anyo lat ban kinia ya kamas la shai Henry kadba ngishim menda mas ngideben im kane kalongas ngi kaddu nagabenda changi manga kerlit mat ngideben ken kumne ngideben duai kumne lashai ngam tikana hatonga donne em hagane ka parte Henry kadba ngadang im hagane ka parte ngan pentris pa yalade daga borjong men siem bakoi ballom balakre nagabenda ka jingim pam chikut Ngilaban Yus ngoda kibriyo ki ba ong to ngan paypan don bon gibriyo ki ong to habang ila helasan ngan sakelano don bon gibriyo ki ong apshua Henry ko himmen ko para kini baro kilong ki ketin jong gibriyo bam shampang bam snotu kae kaba utrai ulabu ulamud nagabenda jongki ngi haban wad barabor ya ka jingmod jong balai ban vad ya ke jimmur jongo balai ni de ban long ki kun pasai alam da umen siam bakoid kumu Stephen kenapa nginom vad ya ke jimbam kabasepe Henry ngilong ki batreshitam naga benda ka jimbam kabayalam yang isya ka jingim bam jikut tongilong ke bas ngohun pas ngokumen hakamen siam jongi namaru Jisu udon hapo jongi wa ukloi ban pentengen ya ke jingang nur jongi baro da umen siyam bakui Jisu beid karku kardo yangi pen pernai shushu ya kamen siyam jangi ya ki kemat jangi kumba Stephen ulayomat hakamat kinong bishar bad ki bala kinno yavu
Ko Jesu ba yalam linti yangi pensle shu yangi da umensiam bakui bangil lang ki batraishitam nagabinda ka jingim bamchik. Enya ro ya utrai Jesu Christ. Amen.